Gicagi gia Kiandutu mwena wa Thika kaunti ya Kiambu ni kimwe gia icagi iria nene muno na iri wingi wa andu kaunti-ini ino. Na kurumirira namba nene ya andu aria maikaraga icagi-ini ta ici mari ugwati-ini munene wa kunyitwo ni murimu wa COVID-19 amu ni makoragwo magomeirwo ni ukia na kwigurira indo cia kwigitira murimu uyu no ta kiroto. Uoga wetu na vile tunaogopa kabisa ni mambo kama ugonjwa hii ikitokea mahali kama hapa Kiandutu, kwa sababu mko wengi. Kurumirira thina uyu gavana wa Kiambu James Nyoro nieranire kwambiriria guthimwo kwa andu kimumu homa ya coronavirus kwambiriria kiumia giukite niguo kumagitira na kugiririria gutherema makiria kwa murimu uyu. Na tutaanza kufanya mass testing. Tutauliza tusaidiwe kama vile wameenda huko Kawangware. Hata sisi next week nitaongea na waziri tuanze kufanya testing hapa. Tujihadhari sana so kwa sababu hii ni janga kubwa. Nyoro ekwaragia hindi ya kuheana uteithio wa irio gicagi-ini giki kiria kiri na andu makiria ma 20,000. Na kuo kaunti-ini ya Nyandarua ikundi cia andu a wendi mwega no ithiite na mbere na guteithiriria andu aria mahatiririkite kimuturire na uteithio wa irio o undu umwe na irembeko cia kuhumbira maniuru na kanua. Tumeshukuru sana kwa sababu watu wengi walikuwa wameanza kulalamika na hata wengine wangekuwa na shida wa karibu wakunywa hata madawa kwa sababu ya nini wakufe kwa sababu ya njaa. Hii ni mali ambayo kuna watu wanaweza fika, hata serikali yenyewe wamesahau watu, lakini kulingana na hii huduma yenu ambayo imetufikia tunashukuru. Nafurahia kumunyanaletia kwa mbele ya Mungu. Andu ni moritio mathayanirire ihinda-ini riri iritu na matigacuthiriria andu aria hatiririku makirarira matari na gia kuria. Tunauliza serikali yetu mostly ya Laikipia County tuwaone kwa macho, waje walete msaada kama hii, watu wasaidike kwa sababu watu wako na njaa. Ndahoya atongoria ari othe twinao metikire o mundu etikire kuikinya na nigetha ateithie andu aria matarehota ihinda-ini riri iritu. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muringi wa Ngure.